ओरैनोथ' गोसोआ मोजां मोनबाय गोजोननाय मोनबाय आरो गोसोआ जोंना ओरैनोथ' जोङो सानदोंमोन अमानि माबा फार्म खुलिनो होननानै ग्रुपआ जाहाथे आरो देरगा मोजां जाबावो जाहाथे साबसिन जायो जाहाथे बेनो आरो दा मोननानै जोंहा बिराद मोजां गोजोननाय मोनबाय आरो जों सालाकाथि समस्ति ग्रुपनि नामा जोंना दैमु सेल्फ हेल्प ग्रुप साबेसे दं सोद्रोमाफोर जोंथ' दा 12 जन मा मावो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपआवथ' दा जोङो जेबो ओरैनो एखमबा समाव माबा मैगं थाइगंनि आबाद खालामो दाथ' जोङो ट्रेक्टरबो मोनबावबाय आरो साबसिनसो आबाद खालामनो हाबावसिगोन माइ गायनाय मानाय गासिबो खालामनो हाबावसिगोन हिनजावफ्रानो खालामनो हाबावसिगोन दाथ' ट्रेक्टरा हिनजाव सालायग्रा ट्रेक्टरा हरखाबायखा फिसायैनो जों हागोन नानोबो हागोन दाथ' मोजां मोनबाय जोङो मोजां मोनबाय जोंनि बोसोरबा जाबाय 5 बोसोर जाबाय गोसोखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय जोङो दा बे फैसाजों माइ गायनो नागिरदों आरो दा दैज्लाङाव सिगाङाव मोनफेराखै जों मा रौमारि समिस्थिनिफ्राय चिरांनिफ्राय मोजां मोनदों मोजाङानो जादों जोंनि जोरनाया गोबाव जाबाय एसे माबा जाखोमोनथाय 25,000 चेक पाई बहुत माने बहुत खुशी লাগিছে আৰু আমাৰ বিটিআৰ ছাৰ তিনিজন ছাৰক হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ প্ৰমোদ ছাৰ মোদী ছাৰ ইহঁতক বহুত ধন্যবাদ দিওঁ আমি এতিয়া আমালোকে কোনো এনেকুৱা সহায় কৰা নাছিল এবাৰ আমি বহুত সহায় পাইছো এতিয়া জোৰদাৰ লাগি মেলি আমি গোসালী ছাৰৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম এইটো আমি বহুত ভাবি চিন্তি কৰি ছাৰৰ ইয়াত আমি ছাৰৰ হাতৰ যোগদানটো পাইছো আজি চেক আমার দেশরি চিরাং ডিস্ট্রিক্ট জ্যোতি জাগৃতি গ্রুপের নাম তো জ্যোতি জাগৃতি গ্রুপ নেপালি আমার এই তো 2014 সনের পৰা হয় 2014 সনের পৰা আমার গ্রুপ চলে আছো 14-15 16 পৰা ভিডিও বনাইছো আমার ভিডিও চলি আছে গ্রুপ চলি আছে এতিয়া আমি কিমান পাৰো 60-70 বছৰলৈকে আমি চলি থাকিম চলাই যাম মই প্ৰেসিডেন্ট হৈছো এই যে মোৰ সেক্ৰেটাৰী কি কাম কৰে আপোনালোকে এই পইচাটো সুতত দিও এই পইচা সুতৰ পৰা উঠা বেলেগ ব্যৱস্থা নাই আমাৰ দোকান আছে লগৰে বিলাক লয় নিজৰ আমি দুজন হলে খালি এই টকা পইচা হৰ হিচাপ কৰো আমাৰ নিজৰ গ্ৰুপৰ ভিতৰতে দিও দোকান আছে শাক-পাচলিৰ দোকান চাহ দোকান সিলাই মেচিন আছে এইবিলাকতে খৰচা কৰো আৰু মাহে মাহে এই পইচাৰ পৰা সুদ আসল ঘূৰাই দিয়ে এইটো জমা কৰো আৰু বেলেগক দিও এনেকুৱা কৰি বঢ়াই আছো আমি বহুত ভাল লাগিছে मा बुंगोन जिहेतु बिटिआर सोरखारा नोंथांमोननो 22,000 रांनि चेक गथायबाय मा बुंगोन बे समाव दिनै जों जेन'बा बेखौ मोजां मोनदों माने जों सानदों माने हायोबा जोङो एसे एनै ग्रुपैनो माबा मोनसे मावनानै माने जोंनि ग्रुपखौ माने एसे जौगाखां होनो मानो होनबा जोङो गासिबो एसे खमजुरि गोजा नालाय लासैनो बबे समस्थिनिफ्राय जों माबानि काजलगाव चिरां आरो रौमारि पिएचडिसि फैदों जों मा सेल्फ हेल्प ग्रुप मा मावो नोंसोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जोंथ' दा एखमबा बिदिनो बेसरबो फैयो एखमबा माइबो गायखावहोलाङो सानफ्रामबो गाया आरो एखमबा द्रप थायो साबेसे सोद्रोमाफोर दङ जोंना दा 12 जन फैबाय थाबाथ' जुदि खौसेयै मावलाय लायोबा हागोन बे राङा नोंथांनि खामानि मावनायाव बिराद हेफाजाब होदों नामा मोजां खोनायासै बेबायदि मदद खालामगोन नोंथांमोननि खामानि मावनायाव जेन'बा जा हायो बे फैसाजों बेखौ जों मावनो सेस्था खालामसै माब्लानिफ्राय जागायजेनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' गोबावथारसै जोङो बावलायलांबाय बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी
জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, অৰ্থোপেডিক চাৰ্জাৰী, লেবৰেটৰী, আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি, কেজুৱেলিটি, পেডিয়াট্ৰিক্স, পেথলজি, ফাৰ্মেচি, लापारस्कपि सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আৱাজ স্থাপিত হৈছে। এটা নাৰ্ছিং হোম, ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থোপেডিক্সৰ আৰু গাইনকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'ন'গ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।